Manje nje sigwele siyaphuma asimangathi sinomakhwezi makunje haleluya hayi ngempela sigwele uNkulunkulu omusa usenzela isimanga haleluya uyasimangaza uyalembela sekazobuya bagwele njengoba ezobuya nje vele uzobuya uNkulunkulu ngendlela asithanda ngakhona ufuna ukubuya should siz understand see perfect haleluya siyabonga uNkulunkulu bangcwele yo ayisiyabonga uNkulunkulu sinakho konke that's injabu amen haleluya esikhathini samanje ngizobiza uMama Ngumbela azisenzele offering ngempela singakhuluma ilanga silize lisho sigwele siyaphuphuma woza Mama Ngumbela igama Jesu wangibeka Kuzibani namhlanje kubizwa kwamntwana kaNkulunkulu isekile ngomusa wakhe amen sizokwenza inkonzo yomnikelo bangcwele ngicabanga ukuthi bese ngishilo ukuthi ngimama Ngumbela ngisisiwe izono zami zixolelwe ngazenze ngizenza ngisazozenza kuzobe phakathi amen ngicela sifunde indaba sifunde uGalatians sensithi asiphetela sifunde freedom asingayifunda nge-freedom Galatians chapter 5 verse 1 ufundeka kanjena ngesixhosa angazi ukuthi ngifast kakhulu uthi ithi yilondolozeni inkululeko yenu athi ku verse 1 uKristu wasikhulula ukuze sibe ngabantu abakhululekileyo impela ngoba ke yimani nqishi ningayenqi ningavumi ukuphindela kwijokwe yobukhoboka Galatians chapter 5 verse 1 Let me be clear. The Anointed One has set us free, not partially, but complete and wonderfully free. We must always cherish this truth and stubbornly refuse to go back into the bondage of our past. Amen. Hey, I'm excited. I'm excited. Okay. Yabona indlela uNkulunkulu enza ngayo ingathi manje vele kufika kwalezitulo bekhulu ucarpet vele kuhlala uyayazi vele kuhlala phansi yes bazalwana ndiyazi nami andiyazi kodwa njena sesibonga uNkulunkulu ukuthi singabantu bakamoya senza ngoba siphezela ukuthanda ngithanda ke lento ethi ke kuleli nje bathandeka sisezonikela ngicela sibonge ke mawusabulela ngesilabo ngoba sizoba inkonzo yomnikelo ukuthi phakathi kwethu sincede konke abeke Nkosi Yesu amen amen babe ngicabanga ngicela ukuthi izobe inkonzo yomnikelo ngengahlala ivesi elifundwe ngumama Shalala ekseni elithi ngokuba futhi ngalifisa ukufunda ngesizulu lithi ngokuba uNkulunkulu walithanda kangaka izwe uze wancama kodwa manje ngafunda futhi ngayizwa lento thina hayi tijika la endleleni into ethi mina ngine favorite verse yami Galatians chapter 5 verse 1 so uGalatians chapter 5 verse 1
uthi uKristu wasikhulula ukuze sibe ngabantu abakhululekileyo so futhi sikhululeke impela sikhululekile sithe uthi sikhululeke impela sithanda ke ngonompela kuba nompela uthi lento i-eternal lento i-forever lento ayibuyimva impela akukho apho sizophinde sibambeke khona uKristu sikhulule impela uthi ke ngoba yimani nqishi Amen. nqishi lingaye yabona singashikazi sithi ngoba singabantu abatheni abakhululekileyo singavumi yebo singavumi ngoba phaka lokho besibekwe ijoko satho sisesithi ukomba izishumu uyazikhupha nje uzikhupha ngoba unekhala loba kuzofundwa amagama kwafunda amagama elathana suka kuthi hayi bazalwana senzela ukuthi mawuthi igama lakho alivela sendiyayibona leya psychology ayisenzwa ba ukuthi wakwenzela ukuthi bakubona bakazikhuphana igama lakho asilivala ba usibani bakazikhuphana ngosigada lo kuba singafundwa amagama igama lethu lingaveli funa amagama ethu avele pha Nkosi yami sesinzondo sifuna amagama ethu avele pha haleluya kodwa ngoku sikhutshe kokukhoboka abokuthi awunandaba nokubonwa ngabantu into ekubalekile ukubonwa nguThixo ngoba uyazi ukuthi xa ubonwa nguThixo ubona sisithanda somphefumulo umuntu ongazuthi xa ubona ukhombela kodwa umuntu othi xa ubona akunyuka kule ndawo kuyo akubeke kule ndawo akufuna kuyo amen njengoba sekwenza inkonzo umnikelo nje sokwenza inkonzo umnikelo sikhululekile unikela ngalento unayo ugcile ngayo inhliziyo ukuthi uzonikela ngayo umnikelo ubaleke ngalendlela ukuthi lento uyibeka apha lento uzoyikhupha uyibeke apha uyikhupha unento ethi hamba umnikelo wami Sikajika yazi because into esethize nami lo mnikelo mawulocate lento endifunayo locate Sunday school sabafuna abantu abathama mawuhambe lo mnikelo mawuthi ke yazi ke ngokushekha amathi ke ndihlebe lento le verse ithi enhliziyo nami uJesu esasho mama ekhuluma ngale ndaba uthi uNkulunkulu wanikela ngento eprecious kangaka ngabe bebeka leyo ndlela na kodwa njengoba uthetha nje ijika kakhulu lento enhliziyo nami le verse lethi ndonikela John 3:16 kuba mathize kulo Galatians chapter 5 verse 1 ukuthi Jesus Christ uMoses waphatha intonga wabeka eGibhithe xa efika eGibhithe akathi uphethe intonga kanti uphethe inyoka yobheke akayazi lento ayiphethe xa ibeka phansi lentonga yazidla zonke ezinye intonga uJesu ufuna ukunikela ubeyile mali ndizoyinikela ubeyile nto zoyinikela kodwa mina ivela kum kodwa yena umnikelo ovela kuThixo wathi xa ifika wajika bona ukusilapha sidliwe ilenyo Amen. wenza manje sikhonza sikhululekile simnandi ezinhlizweni zethu ngoba sinento ethi sanikelelwa sikumenda sikuyo sikhuleke sinje simandi sinje ngoba singumnikelo Nkosi usikele njengoba singumnikelo nje ngathi ke masinikele xa sinikela sazi ukuthi sithi nje kubeka nje le mali yakho uthi ngeke ndiphinde ndikhonze lesikolweni ngale site yami mina ngeke ndikhonze ngalendlela endikhonza ngayo ndikhonza ngalendlela Thixo abafuna ndikhonze ngayo khaba abantu Nkosi bakufunayo bangazi ukuthi bazokubala babeze Amen. Ndiyababiza ngegama likaYesu sonke bathandekayo masinikele ke sinanothi enhlizweni yethu ukuthi sesinikela indlela ehlukile ethi ethi Nkosi asathanda ukukhonza lesikolweni ndiyayithanda ke lento ethi the amount of money that you are going to give is not important. What is important is the heart. Lesinikela ngayo uThixo. Ukuba ngaba uThixo ukwazile ukuvuma ukuba Abraham sexolile athi into udade wethu lo kanti kodwa phinda kwakuqoka kunye ngenxa yesifungo uThixo uzomsikelela lokho Esexolile. Uzeke ngoku indeba ndithe bebalekisa indlala Amen. Amen.
ungathintwa. Amen. Wathe songathintwa wabuya enethini zonke zase-Egypt. Amen. So nathi njengasizonikezela ngale mali esonikela ngayo. Asinandaba namali kodwa sinendlu esokhonzela kuyo. Yabona indlu emzothi konke usho yes. Yacaca mosaba people they are forgiven the past, the present and the future. Amen. Masikeleni bathandikayo egameni lenkosi Yesu. Masikeleni thina si-rich, thina siziye, thina songena nge-BMW, sizongena ngebhajelo. Asihamba thina sizohayela isinto yeyomzalwana apha, sihambe ngayo. Sibene common transport thina. Hayi, thina sizogcwala eDeepfruit. Sizogcwala eDeepfruit. Hallelujah. Jesus. Masikeleni bathandikayo. Sesinikele ngenkosi nangesi sihlalo uNkulunkulu ethona amandla onke sibona into ethi Thixo abothandekayo thina singabantwana bakho igolide nesilivere yakho Thixo wethu engcwele ngoba ke inkosi esinikele bawona amandla onke siqalile ukuwenza umsebenzi jikeleza iya kule ndawo inkosi odinga ukuba kwenzeke yona empilweni yethu uyazaliseka ukuze igama lakho lizokusekela impilo yethu egameni lenkosi Yesu. Amen.